Inilah rekaman amatir detik-detik artileri militan Republik Rakyat Luhansk menghantam markas dan BMP Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu, 29 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pertempuran di dekat Artyomovsk, militer Ukraina memindahkan bala bantuan ke area yang disengketakan. Setibanya di sana, pasukan baru, Angkatan Bersenjata Ukraina langsung dihantam oleh artileri Brigade keempat LPR. Upaya untuk mengevakuasi korban luka berakhir dengan kegagalan baik bagi kelompok evakuasi maupun awak BMP, klaim militer LPR. Membawa cadangan, makanan, dan amunisi, diklaim para pejuang Luhansk selalu menjadi masalah bagi Ukraina, apalagi wilayah tanggung jawab LPR. В районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Невская Луганской Народной Республики, Торская, Северск, Звановка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах. Уничтожено 5 складов боеприпасов вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Веселая Донецкой Народной Республики, Давыдов-Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаева.